Ngiyanibingelela bazali igama lenkosi yethu uJesu. Amen. Igama lami nguNokuthula Mapotshane. Ngisuka eMabhanoyini. Yes, ngisuka eMabhanoyini. Ngiphansi kwayo bazalwane AFM. Hallelujah. Jesus. Umfundisi wethu uMabuyakhulu. Yes. Yeah, uMabuyakhulu si-anti religion ubaba uVilani. Ngingathola invite kumem mfundisa nayo mem wayithi ke uyangicela ukuthi leli sonto leli ngizohlanganyela abazalwane. Hallelujah. Jesus. Yes, ngase ngiyamthembisa ukuthi ngizofika sisaduwanga kanje. Hallelujah. Sibona itransformer ngazi kuphi ngapha saya kuyitransformer. Hallelujah bazalwane. Kodwa ngibonga ukuthi sihlanganyile namhlanje. Ngihamba nosisi wami ke lona. Nayo sisi wami siphansi kwa iFM. Hallelujah bazalwane. Amen. Yes, uthe mangimtshela ukuthi hayi namhlanje ngiyangale yokhonza kumem kwi-AFM ngathi wathi nami ngiyahamba ngathi hayi asambeka ngoba sengifike naye. Hallelujah bazalwane. Okubalekile bazalwane ukuthi umntwana kaNkulunkulu ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu wangisiza ngikhulele khona vele e-AFM ngikhula abazali bami bakhonza kodwa ke njengadasho usithi uthi uma ukhula uye enkonzweni ungayithathi inqobo usukuthi nje ngoba abazali vele baya khona e-AFM nami ngibalandele. Hallelujah bazalwane. Ufike khona isikhathi la uyithathela khona ama decisions akho usho ukuthi hayi yazi uthini ngiyayithanda le ndlela engikhule ngayo nami ngiyathanda ukuyikhethela ukuthi ngimlandele uNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Amen. Uma usuyikhethele abazali bakho basuke bangasekho lapho kusuke kuwena noNkulunkulu wakho. Hallelujah bazalwane. Amen. Wena osubuka i-guidance from the Bible usho ukuthi this is the way nami ngifuna ukuphila ngayo ngoba ngiyayithanda futhi ngifuna ukuqhubeka ngiphile ngayo ngize ngiyofa. Hallelujah bazalwane. So nami ngayithathela isinqumo ngathatha ngimlandele uNkulunkulu futhi ngiyabona kuyaphileka ungenzela izinto ezinhle futhi ngiyakholwa ukuthi usazongenzela futhi izinto ezinhle phambili. Hallelujah bazalwane. Amen. Lokho ke nje bazalwane siyabonga. Amen.